Kakasi Students Union kala penyeng Khyrdop ban Talasi ki Mynder ki barung syagani gejala kathan umkyang East Jaintia Hills. Yakani ka Khyrdop la penyeng harut ka surok NH6 hakashnong umstan. Hene ka step singing kong ka khatsan tarik naitung arja arpusaw. Ka KSU kala shim yakani ka sinjam ban penbor ka sorkar bakan pentri kamno yaka ina line permit hakajala bar kumjuru yaka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Hakini ki Khyrdop ka KSU kala penyeng ru iki bana ki badan yaka jingtho ka Interstate Migrant Workmen Regulation and Employment and Condition of Services Act syajar khandai spa hanya khandai work permit kala trikam hajala Meghalaya nadu ka arpu pratarik naitung arja khatway nakaliang ki board Pulit ka than ki lahyar chakani ka Khyrdop men Pynsangeh yakani ka Talasi breu ki dekhot ka KSU bat khamtam ban ompen mi yakanu kanu ko huri hura kabala ban penthut yaka syong suk syong san